byose online TV. Sugira Ernest niwe watsinze igitego cyafashije Amavubi kubona itike yo kujya mu mikino ya nyuma ya CHAN. Imikino izabera muri Cameroon umwaka utaha. Ibi byatumye Ethiopia yari yaje gukina umukino wo kwishyura hano i Kigali. Ibyino mutaho muri iri rushanwa rikinwa n'abakina imbere mu bihugu byabo CHAN. N'umukino wo kwishyura wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ni kuri wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira umwaka wa 2019. Uyu mukino waranzwe n'imibare myinshi ku mpande zombi, wanarangiye ama ekipe yombaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Ethiopia niyo yafunguye amazamu ku munota 72 w'umukino. Igitego cyatsinzwe na Lemene Tafesa mbere y'uko Amavubi yishyuye igitego cya Sugira Ernest ku munota 83 w'umukino. Ethiopia itabashije gusezerera Amavubi yatsinzwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iberekiwe mu gihugu cya Ethiopia igitego kimwe ku busa nanone cya Sugira Ernest. Ubu Amavubi yamaze kubona itike iberekeza mu mikino ya nyuma ya CHAN ku bitego 2 ku gitego kimwe mu mikino yombi. Iradukunda Karangwa Christian, byose online TV.